यला महानगरपालिका वडाल्या 21 खोनाया ऐतिहासिक रुद्रायणी देग पुनर्निर्माण जुगुदु 2072 साले भोखाच क्षति जुगु रुद्रायणी देग पुनर्निर्माण या त बुधबा जग शिलान्यास ज्याजु जुगु ख ऊर्जा तथा जलस्रोत सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल जग शिलान्यास याना दिगु ख देग पुनर्निर्माण लागि लागत खुगु करोड तकातिया अनुमान यागु दुसा लिपा फिनिशिङ को चाइबले नेगु करोड तकाति तुइगु वडाल्या 21 अध्यक्ष रविन्द्र महर्जन थया दिल पुवंग डेक्यु लागि करिब 3 वर्ष भित्रै चाहिँ ठोटिए गयो पुवंग डेक्यु योजना तयार यान्चुनजुला ठोट यो देव डेक्यु लागि विभिन्न कठा चाहिँ उपभोक्ता समिति अन उपसमिति त दकर्मी उपसमिति सिकर्मी उपसमिति इन्जिनियर बिनु उपसमिति व्यवस्थापन उपसमिति सहयोग सङ्कलन उपसमिति कठा विभिन्न समिति डेका सम्पूर्ण जनसहभागितापट्टि सहभागिता अनुसार चाहिँ ह्याका चुनुजुला महानगरपालिका पहिला कठा 50 लाख अन 75 लाख वाहन ठुसी 1 करोड एना 2 करोड 25 लाख उठेन्चो नेपाल सरकार पाखे पुरातत्व विभाग अन्तर्गत 1 करोड जम्मा 3 करोड 25 लाख यो आज यो ज्या फर्स्ट पहिलो चरण ल्याइ थे ल्याइ जुल उठेन्चो ठुकै कुल लागत करिब 6 करोड चान्चुन्डु 6 करोड चान्चुन सम्भवतः पुनर्निर्माण यो अन्तिम फिनिशिङ तको वेबले थियो 7 करोड हाराहारी ठोचियो लगानी जिफु जग शिलान्यास ज्याजोले मन्त्री पम्फा भूषाल नाप यला महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जन उपमेयर गीता सत्याल ललितपुर जिल्ला प्रशासन प्रमुख ढुण्डी प्रसाद निरौला वडाल्या 21 अध्यक्ष रविन्द्र महर्जन नेपाल मण्डल टेलिभिजन या अध्यक्ष रमेश महर्जन देग पुनर्निर्माण उपभोक्ता समिति या अध्यक्ष बेकनहर महर्जन लगायत उपस्थिति दुगुख रुद्रायणी माता चाहिँ यो शक्ति चाहिँ घुल्टुक यो चाहिँ अब बयान नआए साध्यमहरू ठके चाहिँ जम्मा जिमी रुद्रायणी गुठिया चाहिँ खलत चाहिँ द खल जम्मा 46 जवान दै 46 जवान मध्ये न चाहिँ ठो चाहिँ सिखाली नाच सञ्चालन ज्याचौँलु ठके चाहिँ रुद्रायणी मन्दिर चोपी द मूर्ति पहिला चाहिँ रुद्रायणी माता जुल अन कुमारी जुल अन भैरव जुल अन गणेश बर्मा विष्णु महेश्वर इन्द्रायणी बाराई कालिका महालक्ष्मी नाथेश्वरी ताप्नै नाटौडु चाहिँ 72 साल यो चाहिँ भूकम्प चाहिँ यो कुहा क्षति जुल जगे तक न चाहिँ जग न चाहिँ चकनाचुर चर्के ज्याचौँ खण्डु थो भर्के या त चाहिँ थनिपी जनता साबिकी 1 नम्बर वडा नासे 9 नम्बर वार्ड तक न चाहिँ जिमसे चाहिँ आवान निमले चाहिँ जनता फुकिसिन चाहिँ सोही इच्छा चाहिँ चन्दन बिहा चाहिँ भर्के या चाहिँ जासुर शिरल 2072 साले भोखाच क्षति जुगु रुद्रायणी देग देके त यादव खुदन ह्याछे कुत जुया वइचंगु खासा वडाल्या 21 अग्रसरता क्षति जुगु देग जनसहभागिता जिन्च्यानु दुने पिउगु ख